Menteri Ketenaga Tourism ubak Polingdo hak arp kendai tarik Urisau, ula syong bisarkam hak bayade baka jingpen terekam yaki projek beper kibakot palat saus pak kelur tingka na kebenta ban kentiau yaki kam jungok kai hak jela. Habakran syakila putai kubor hadian ka jingelang ubak Pol ulaong. Ka jingelang bisarkam bakongsan menta kasngi kalong halor kikam jungok kai ya kabab hilatib halor ka jingkiu syakawaipat ka kerdan lingba ka jingyo jing ithu jong ka nong ba shlong kum ka jaka ka baki nongwan syangkai ka jiet bha banwan house nam arjar pesan. Ula ong ru ba u commissioner and secretary but u director kila batai benia hau ha ka ba de ba ki project ba pher ki bakat palat saus pak klor tingka ya ki bala pentre menta. Na kini ngidan katu ka ni ki project bala betingka da ka Asian Development Bank ADB kabakot shispak handai puai klor tingka bat root na ka state plan gilamang ya kapisa kaba arspa arpenyo klor tingka na kabenta ki jingtei ba pher hakeleng ki jaka ka jela Meghalaya ula benram. Ubak Pol ula pentip ru bakatanat kan sawan rak no shen ya ka skim balatip kum ka tourism buddy scheme na kabenta bentung ya kena samla ki bansa yo ya ki jingkai bakatu ka nipor na kabenta ben penyat ya ki kam pahara beten lenti ya ki nongwan syangkai bat ru ban pelong ya ki nongwan syangkai bakin sengau tenat bat sengau aram bakin sa hakan nong ba shlong bat ki weipat ki benta jong ka jela. Ngin sedang lingba ke kenhun jong kumba palat nyopongut ki samla. Kani kan wan hakadur jong ke NIT, Notice Inviting Tender, ya kaba pelat syenda katara Directorate of Tourism. Ngin sapen mi ya ke NIT hakini ki arlais ngi, namar ngi kwa banyo ino ya ki bakin dan haki jaka ki badai hapring jong ubanay naiwing ubanwan, namar kani ka day kasamoy hak baka jingdon jong ki nongwan syangkai ka kiubha ong ubak Pol. Menteri ulapan benaru ya kerai ban pentre kami ya ka tourism body scheme kenang ban pensuk ya kinongwan syangkai haba kilit ka syakeleng gijaka jong ka jela. Na kaliang jong ka department ke jungi na sunat ban itu ipi yang ni ba ngilala ban yo ya ka commitment na ka Asian Development Bank ya ka jingkersyang hadu shispa khandai puai kror na benta kini ki project papier but ban nang pengtran cucu ya ka department na ka state fund nil mang aspa arpenyo kror kini ki project kinde ki jaka papier kamtam ki site ki bani la identify ba ki don ya ka potential ban kring ya ki nang jokai bat kan long ke jingmen toy ya ka yo kot jong gitu ki sno di nalor kata ni lai review ya kajing pen krea na benda kini ka Cherry Blossom Festival kani menteri jong ka Sarkar India Jyoti Raditya Scindia minister jong ka donor government of India unwan ka khatsan tarik November ban inaugurate ban play kani ka festival ka balai ka palawan rak kanam ke burom ya ka jela te haka jingdon jong ringkat menteri rangba bat pangagum menteri jong ka department bat ngidang wa ap mentah ya ka jingpen scam ya ka kerteng naga sarkar Japan nama ka Japan kan ketiga ri ke bandingkong ke banyak Thailand bat ngi kan longki partner akan ika festival mentakasnya di ke lit fest ke bidi bat ke literature ke thok Qatar ki nong thok kat Vikram Seth Shubadi ba kan tham nong kendri nang tangi kimi diru ne William Dalrymple barwani shimbenta akan ika festival ke panlong aga katra bat kat kendai tadi November di penbahas susu ya ka jing sikri jongi ya ki pai ba ngila pen krea ru ya kini ki kumban nyopo ngut bangin yo ban aikam kum ki non kersyan ki bangi on ki tourism buddies ka bomot ki perlok ya ki nong wan jengok partai ki banyarap syubuk ki ja lenti syubuk kedot kejing mami sotu ka ketin tile
nang ta ban guide i yaki ya ka lendi ya bat kumta ter te kini kijing persang ki ba ngin sedang no kani kan sedang apa jong nu si benai ni